April ni som ni Times of Mizoram News Commentary ngai thatu te chibai vek ule US in Iran long akap ta Iran in drone atir chuak mit aya mit ha aya ha antimek in biak nalam thu chiang om thailo Iran sarkar hi tuinge thunun hengte hi kan ngai thadonani April ni som ni voin khan Iran Forensic Chief Abbas Mazadi chuan Iran war chunga thizat atar langa Indona wangin Iranian mi sangthum jathum somsari anthia ruang pani chu anni na hriat theilovin ala om thizinga mipa sangni jariat somsari panga an oma meichia zali somkwa parukle naupang jathum somriat pathum an omani US Department of War in Tarlan danin April ni sompakwa nimin pathian ni khan Arabian tuipuya US destroyer USS Sprance chuan Iranian long Tauska chu Oman tuipuya darka ruklai warning apek nuwa lulul chwain Bandar Abbas Iran lampanin ankal luizela atopa US destroyer chuan MK45 silain Iran long engine room kholpuyom na zone taka akapa akal theitalawani chu vela US Marines 31st Unit 10 an mana an rengzui April ni som pariat khan IRGC chuan India long pani anlo intercept kap to boka Hormuz tuipui hi indo to hnu ceasefire puan hnu hian aral muang lo ta jok thlat maya April ni som ni pania ceasefire atop don ta a US hian ain rosak anga chet ala ani chuan indona na sajok le ngong lian jok kan machon don ni in alang Iranian long US in abeita ka chuan Iran top military headquarters Khatam al-Anbiya chuan thuchua an siam ve ngala Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC chuan natakin achang le thwai donani anti Strait of Hormuz hi munder thong tak critical and sensitive ni in engmo hle ka om hi chuan global oil market anghong ngala Iran le US in Hormuz chungchang engemo hlek an post chuan oil man hi adanglam ngal thin US in Iran long ain tarsepa wang hian 4.74% in crude oil man akai sanga US dollar som kwa pali animek artui choin ka choinang che antiang dewin Hormuz hi ke thei choya choyangai Hormuz tuipui chunga zote thi pakhat lek polo umta se oil man akai sang hal thayang chutiang khopa poimo ani Iran military chuan US thilti hi ceasefire agreement bo chian na ani ti in ache chuak ve ngala Gulf of Oman tuipuya US longte drone in an kapti Iranian semi-official news agency Tasnim chuan a reporta ma se thu chiang hriat ani lo April ni som pathum Hormuz blockade atang khan US military chuan Iranian vessel long som ni pathum andang to President Donald Trump chuan US palaiten voin hian Islamabad an pandon ni ina soya US Vice President JD Vance an a hodon nia soi a oma achangle security thila JD Vance kalarem lova keima ka kaldon tin Trump chuan thu aposa putrama puiro hi amen chung chu truth social post asiam deu ranga boruak diktak po hriat a har hle heti lai hian Islamabad lamchu in biak na thleng turin anlo in peifel vek to a in biak na mun tur 5-star hotel Serena ami khwalte po chuak vek tura hriat tir an ni to Islamabad khopui chunga kongpui then khat chu ven himna le traffic thila wangin khar ani to bok trama thu soi hunhung per kha adikani chuan voin April ni som ni tlai hian US palai JD Vance Steve Witkoff le Jared Kushner ten Islamabad an thlengang heti lai hian in biak na tel tur le lampol Iranian palai te chungchang thu chiang alom theilova alandanin Iranian official heng President Mossad Pezeshkian Parliament Speaker Kalibaf Foreign Minister Abbas Araghchi le midang ten US tena agreement siam hi an thlop viau ni in alanga ma se IRGC lam chuan indo hi an la chak zek zek hle US in Hormuz adan chung chu in biak na aom lovang anti Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay chuan voin pok khan in biak na tel antum lo thule tel tura thutluk na an la siam lo thu asoi AFP News hena Ismail Bagay chuan US chet dudan en hian in biak na diplomacy hi angai poimo tak tak lo ti alang ati Mars thatop thleng khan US chuan indona wangin billion som pariat lai aseng to a Arab ramte hlozat hi Mars ni som thum pakhat thleng khan US dollar billion za som ni atling tabok
indona tuar ber Iran hian April ni som pakhat thleng khan billion sangkhat trillion khat vel achan to bok Iran rama hian internet an off charchara khovel rambung internet off raiber record an siam nge ni som li pako chung internet shutdown wanga sumle pai an hlo hi $1.8 billion vel akai to ani mandeu khan Iran ramro relna tu kuta omnge ti chungchang kan soya IRGC chief Ahmad Vahidi hian engkim athunun nia alan thu kan lo soito ani hei hi April ni som pasar som pariata Iran official te omdan khan anem het kan ti thai ome Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi khan Twittera sumdong longjong song tan Hormuz hon ani thu apuanga oil man po 9.4% in atlaniam ngala khovelin alom tak zet ma se darkar khat hu loka Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan inremna a omlo Hormuz khar chunzo mani ang atingala IRGC chuan thu chua an siam zui ve ngala Iran Navy phalna nei te chau an kal thayang anti April ni som pariata Iran thian India long panhi chuan IRGC kut an tuar zui bok Iran official te hian in biak nalam boruak muan andu nia alan line IRGC lam hi missile to ber an ka thlengin tlom an tumdon lo ni in alang Iran hi president le ministry lamin an thunun lo ti alang chiang tul an foreign minister meupo social media thudik lo soya an pu a hei hian Iran chu IRGC hnuaya kal ani zia ati chiang viawani Iran lal Mohammad Reza Pahlavi sa tian ko chua ani khan ayatollah alala kumsang khat zakwa som seri pakwa khan Iran sipai le official te aringam lova athunhuaya tur sipai adinta ani kumsom li pork chung chu IRGC khan ayatollah Khamenei rong an bol kan ti thayome Supreme Leader Nitafam chu Khamenei khan asipai lalte atilom thiama Iran rama sumdon na lian zongsong an thunun vek bok IRGC hian Iran economy 60% vel hi an thunun ani Tehran International Airport ngai po IRGC en kolna hnuaya mek ani Iran sipai IRGC thupe thaitu omchun Ayatollah Ali Khamenei athia IRGC chu Iran minister tu main thu an pe thai talo Mostaba Khamenei la chu thilo dam lowa omni in IRGC chief hi Iran Supreme Leader diktak sok ni in alang Iran palaiten in biak na dokana engma an soifel thaidon lo achan chu Iran military hi ala chakto ka IRGC ten in phen na tur an nei to lo hnuwa chau US du angin inremna om thayang